Göz ardat köptür jerime, göz monçuk tağıp koysam bu görkemingdagi aktiri köpölük bolup kolsam bu su ardat köptür jerime, aylanıp sunu çaksam bu al sayın görkün aktiri su gözlerim sadaga moştoy jerimden Sulayman birim koldosun çocuk batır elimdi saktasın su gözlerden sadaga moştoy jerimden Sulayman birim koldosun çocuk batır elimdi. Konukta pişkirimsizdir, barınızların kalmagan oğullarınızların мен өтө сыймыктаган нерсе ар кандай мындай мына биздин момун мусулмандардын ар кимисинин колунан чай ичебиз иншалла. Бул да болсо бизге берилген рызкы, бизге берилген белек экен, демек биз муну сүмүштүрүп менен кабыл алабыз. Албетте ар бир чогулуштун башы Аллах тааланын мактоо менен башталса, иншалла ушул чогулушубузга кыяматта жооп бербейт экенбиз. Демек биринчи очередде Аллах тааланы мактап кетели. Аллах таалага ушу алкыш мактоо болсун, бексап шүгүрлөр болсун. Аллах таалам райымдуу, мээримдүү зат, рызкы берүүчү зат, иншалла. Караңыздар, канчалаган инсандардын ичинен, канчалаган момун мусулмандардын ичинен бизди ушул жерге тандап Аллах таалам өзү алып келди. Демек Аллах таалам бизди сүйөт деп билейли. Аллахыма ушунчалык ыраазыбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Göz ardat köptür jerime, göz monçuk tağıp koysam bu görkemingdagi aktiri köpölük bolup kolsam bu su ardat köptür jerime, aylanıp sunu çaksam bu al sayın görkün aktiri su gözlerim sadaga moştoy jerimden Sulayman birim koldosun çocuk batır elim